Six Hedul Ketom, Team Council Chelang Rapetsi, Sai Klempon Pupusi, Ingdeng Troxikep, KAC Mahangathe Katalonani, CM Tuliram Rohang Ningje. Apuna Chake Choklim Penle, Pini Troxikep Angdeng, KAC Mahangathe Katalon Pon Kali Pusi, Song Inkorapi, Ningdu Kachipi. Korkanthi BJP Mondol Mohila Morcha Tum Long Niadim Kapangthi Rasai Kidengpon Kardom Karbing Long Life Adap Abirta Longpen Nilisa Mijuli Baby Nonarjuik Tha Birtang Tonpen Ru Samson Singh Iti Khorsing Terang Lapen Sarsing Teron Mate Longkung Habia Tuma Phanchi Kimo Ponsi Pini Ingdeng Troxikep Karbing Long Autonomous Council Mahang Kethegarni Diphupen Hamrana Rong Sopialong Katalon Pon COVID-19 avur kangdang boma pora hut pusitami pini karbiak he aphan kethe nayarni karbiak he amoyar bong lake karbiang long autonomous council ingdeng troxikep mahang kethegarni talon ponlo saya jai mega tengpen adapor KAC CM Tuliram Ronghang Japon Linsi MP Horen Singh Be Deputy Chairman Ritesh Singh Hi MLA EM MSC Atum Ru Samson Singh Inti Khor Singh Terang Lapen Sar Singh Teron Longkung Habiatum aphan Chikimo Paduponlo Lasophi Joy Singh Dolo Auditorium Hall along Radamai Pisatami Pangni Ponlo KAC CM Tuliram Ronghang Kachapahempu Radamai Pialong Kachopha Manpeng Aluhi MP Horen Singh Be Kaningjia Tenke Ningkan Surihini Ra Kretrok Aningkan BJP Sorkar Kebang Pensi Karbiang Long Lapentima Hasau Long Rihini Aphan Kelang RDP Ponlo Setame Laso Franke Pai Patenga TV Asonsi Pinchong Ponlo Pusi Ningje Pon Lason Thak Thaksi di Mahasau Autonomous Council Pen nang kacetongdun CEM Debolal Gorlosa Kaningjia Tenke BJP Sorkar Kebang Pensi Karbiang Long Lapen di Mahasau Longrihini Monsam Lapen Kachingthur nang dolo Ningkan Keba Prangta CEM Tuliram Ronghang Ason Kachepaduk CEM Do Puasonte Pini Karbiang Long Ansose Kachingthur nang Dojia Porlopu Ningjesi Autonomous Council Kelong Rapet Ang Bongpen Karbiang Long Lapen di Mahasau non anta autonomous state के long डूंढे दादा बंके निंगदुक मिमी पुसी अलंगली निंगजे पौन आप लोग देखिए खरबियांग और दिमा हसाओ का साथ में हम लोग दुख का बात है जो हम लोग का साथ में ऑटोनोमस काउंसिल मिलने वाला कितना तो स्टेट बन गया कभी खरबियांग और दिमा हसाओ स्टेट नहीं बना है बाकी नागा हिल भी बन गया बाकी अरुणाचल भी बन गया बाकी मिजोरम भी बन गया बाकी मेघालय भी बन गया लेकिन हम लोग का जो भी हो अभी स्टेट नहीं मिलने से भी जो मदद आसाम सरकार ने माननीय अभी डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर आसाम का जो दे रहा है वो फैसिलिटी हम लोग आगे बढ़ के ले जा नहीं सकता Halapu Bodoland Territorial Council CEM Promote Boro Setami Alohia Man Penchetong Dunsi Alangli Kaninje Ponatenke Ihudisi Soluk Sodak Nanke Dover Longri Ke Thom Lake Bodoland Karbiang Long Lapenti Mahasauta Non Ke Monsam Nang Dutanglo Lake BJP Sorkar Nang Kachari Pena Joglo Lason Thak Taxi Lada Karbiang Long Setami CEM Tuliram Ronghang Kachari Ponalong K Thorom Plakon Pe Pin Pen Kaching Thurapen Monsam Kevan Theke Alangli Panchurpon Vekneng Jiputa Ningje Ponsi Kaching Thulapen Monsam Kapabangji Pulote Hampanga Songatumta Sorkar Atumolong Kachirap Chetudun Kenang Sot Athe Sorkar Detke Monsam Lapen Kaching Thur Panon Epusi Ningje Pon Lason Thak Taxi Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin Setami Non Sorkar Pen Monsam Alamdon Kachetokji Pualong Penang Anatumke Kali Kalang Alam Pachetang Pon Tap Pachetang Pon Prusi Kapamang Hu Paduponlo Setami Laso Alamdon Kachetokji Along Madua Kea Phanta Akisung Mate Akana Hogason Avi Pusi Ningje Pon Kebang journey kapaching thura sai ke dengalong anso se kapaprang lapen kapachat pon thekja phan palong thom ACM atum technical advisory abangphu chibi ponasonte mesenji puta kachuning ripado ponsi non hedjong kuti kre hinia drugs kidnap kachapaduk porsing bea phan nilimethang jongjong MLA abai nong pen suri kebatangka ningkang sampen anong e pajir ponji puta pangdak pon dibo DGP follow dibo dak পুরস্কার মই যেতিয়া নেক্সট টাইম মোৰ সমষ্টিত যাম ময়ো তেওঁক ফেলিচিটেট কৰিম আৰু মোৰ দৰমহাৰ টকাৰে 10,000 টকা তেওঁ পুৰস্কৃত কৰিম
MLA Bida Singh Leng, Dorsing Ronghang, Nandita Gorlosa, KAC Deputy Speaker Rite Singh Hiatum, Kachetongdun, Raramai Pialong, Aluhi Sarpoa Manpen Kachetongdun, Assam HD Minister Jogen Mohan Kaningja Tenke, Kedamtang MOU Kachetawahut, Nangkelo Nangji, Hini Asai Kamsetami, Prabjin Pen, Nangkelo Japan, Chinki Chatan Pon Bomlo, Lapen, Kethom, Inglong alongri kapaching thurpon Japan nilihin pen an ke bor iponji anparta Isia district mate Isia state paching thurponangji pulote sai ke klem pen henluposi alangli ningjepon alangli kaningje thuke Guwahati along guest house ki kimje aphan longle pek ponpo lapen 6 sedola jakong aron ki pia tengpen ke Isia tum kopima ke klem nangji lake alangli tuma methangsi che klem pon puputa minister Jogen Mohan ningjepon Halapu KAC CM Tuliram Long Hang Kaningja Tenke BTR di Mahasau Lapen Karbiang Long Team 6 Schedule Kithoma Council Chelang Rapet Pensi Sai Klempon Pupusi Ningjepon Lapen BJP Sorkar Kevang Pen Karbiang Long di Mahasau Lapen BTR Apan Central Pen Pan Kebatangka Pabat Ponlo Lasila Sotangka Nangke Palong Pidunji Apan Non Jakhonga Cheklo Kapadoponji Bajaralong HRD Minister Jogen Mohan Lapen MLA Tum RDP Ponangji Pusi CM Tuliram Long Hang Kachuning Ripadopon. Khabo lage hetu puribo para nai. Jobar beskar bienglongon ami Council Foundation de patisu. Dikia bortoman Ohomor Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sharma he hoba অংশগ্রহণ করেছে। Dikia pain ami 30,000 koi odhik রাজ্যে আমার লগত সহায়তা করেছে। রাজ্যে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু এবার আমি তেখেতক মাতিছো নিমন্ত্ৰণ কৰিছো কিন্তু তেখেতে আপাৰ সৰং 4 দিনত কাৰ্যসূচী লোৱাৰ কাৰণে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে আৰু আমাৰ হিলছিয়া মিনিষ্টাৰক যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছে যে আপুনি মোৰ হৈ এটেক কৰিব লাগে বুলি কৈছে গতিকে আজি সভা আজি মুখ্য অতিথি হিচাপে যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আহিছে তেখেতৰ ডাইনামিক এনাৰ্জেটিক যে যোৱাকালিও পৰহি বেছকাৰ বিয়াংলৰ ৰাতি 2টা বজাত পাইছে শিৱসাগৰৰ পৰা আহি তাৰপিছত গোটেই বেছকাৰ বিয়াংলত ইণ্টাৰছেপ্ট বৰ্ডাৰ মেঘালয় ঘূৰি আহি ৰাতিলৈকে আমি বেছকাৰ বিয়াংলতে আছে ৰাতি আহি ডিপু আহিছে ডিপু আহি অকল ৰাতিপুৱা যিবিলাক ভেকচিনেশ্যন লৈছে চেণ্টাৰে তেখেতে ঘূৰিছে গৈ আকৌ আজি আমাৰ এই সভাটো তেখেত কাৰ্যসূচী লৈছে ইয়াৰ পিছত কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিল আৰু লগতে ডেপুটি কমিশনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লগ লাগি জয়নৰ লগত লগ লাগি অলপ পিছতে ভেকচিনেশ্যনৰ আমি সভা কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলে তেখেতে আয়োজন কৰা হৈছে Lason tak taksi pini ingdeng troksikep KAC mahang ketek Katalonarni longlea putak ke doa nasai ARO asa hemalong kedam joklo jiapan solang doara da parman online avar sai mate website tami ingpu pondo Halapu hamrena longta ingdeng troksikep KAC mahang ketek talon dun pusi Abirta nang pali Bangso Katalon Ponalong, Aluhi Sarpoa Manpen, MLA Rup Singh Teron, Chetong Dun, Anparta, Manpeng Pen, MEC Prabhachandra Taro, Karbi Richo, Habe, Rongasar, Rubasar Pen Danglok, Penang an Manpeng Kedoatum, Chetong Dun. Bangso Katalon Ahut, Karbi Richo Apanta, Manpeng Piponsi, KAC Pen, Bolero Agari Ihu, Pajirpon. News Report, Karbi Anglong Live. Aningkan wang ason tak taksi, peningkan le thotami, prek jamasai, ke claim ke dampen, methang jongjong aphan lapen, long ria parman nong nam ke bang pubang piatum aphan, ingvai ponsi, pini ingdeng troksikep KAC mahang ke thek Katalonarni, nong e, kapajirpon.
Aningkan wang ason thak thaksi piningkan le thotame pini vosit ni phai ko rake thom arni ingdeng troxy cap KAC mahang ke thek katalon ponahut methang jongjong aphan pen longria pharman aphanta nong me nong thang kewana tum aphan KAC pen manpeng piponsi nong e pajir ponlo Pining aningkan KAC pen nong e kapajir pon lake Samson Singh inti anong e Dhuniram Tiso Khorsing terang anong e Chandra Singh lekthei lapen Sar Singh teron Longkung habi anong e Mojari rompia tuma phansi pajir ponlo Lason thak thaksi peneng aningkan KAC chokamaranat kemenai anong e kelong pon lake longsing ronghang lapen adun thu kelong pon thu lake kapathu anat kemenai anong e kelong pon lake puja basumatari aphan sai ka ti ki nat kemenai anong e kelong pon lake jiten rong harpen jet sing teron lapen best covid pandemic worker lake gulabson timung manjuri borwa pandit terang dilip hafila lapen Subhasis Das atuma phansi no EP ponlo Halapu Best Asha Worker anat Lina Taropi Krishna Basumatari Rita Deka Jungo Urang lapen Nilima Intipia atuma phansi no e pajir ponlo News Report Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council along methanga ja kongpen kachari ponji aphan pinirni anta aron ka selam ledera jok song incorrectly ningduk chepaklang ponsi ingdeng troxy cap kechok council amahang ke thek katalon lake apuna chak kechok li mason kalider lupusi pherangkia mayalong song incorrectly asong japo roton terang lapen litsong rong pharatum pangdak pon emethang a council along emethang arona teng pensi chechari ponlong nangji lapen council along inglong asodet si vo che joglong chok nangji pura song inko raplia song atum kedam tang ningkan surihini ra kretroxi aningkan pen kache song kichun cherega jok sai jokje Guwahati High Court along setami arona teng pen PIL pidamsi chepa hai ponlo Bonta pinirni anta council atum electoral roll kang thanji aphan ke claim jani ke hang heda jok pini indeng troxy cap KAC amahang ke thegani ke ningduk chepaklang nudrin tisi apuna chake chokle marni kalider lopusi hokdun rong halaso jagbong halaso aron lo manta patang tela si laso patang de report itu songkor pipen aman ke do Guwahati High Court long kusi tame PIL idam lo halaso PIL ta ilitum a favor sidolo lapen ke haita hailo lapen ke non PIL number 9/2017 halaso PIL along ke jongpona teng pulutan te non dobong Karbi Anglong Autonomous Council along jitu 1951 jitu a rules abang ke null and void kusikulo hala bangke kedamtang aron kusikitu sita pinianianta Karbi Anglong Autonomous Council pen halaso aron ke pem pedet apu taksi tum ningduk cepaklang lo Ini tuma council kachari ponatum imethang aron la pena jakong pen ko sonsi kachari ponang jipu kamatha kapar sik se mate kachelang kapang krebea joksi non anta song in koram pia song atum kache songke nang pachut bitek theder lasi pini ingdeng troxy cap KAC amahang ke thegarni katalon pon ke apuna chak ke choklim kali derlo posi song in koram pli abad a convener lit song rong phara hinpen khiran kya mailong pangdaksi ningduk chepaklang pon Council a constitution manghala masodan ke ahok pet chok ni pen frame paminang ko selam paminang ko labake nilitum high court lom PIL pilo separate electoral law tadi alam kisirat take relate pamilo la solam ke same noro bangke council on kachali tum kopilo kan engage ke nilitum hin pen kopi ma ke claim nanji ke tum claim elo nilitum draft law a bill selam law a file selam law tum council state long law law laan ke tum claim law ban claim clear ke article 163 labang so Indian constitution na tengkole hala so tengkole tanai councils of ministers a advisor teng mensi governor ke claim je hala bang nitum tinilo sabe ilitum ke pinari ilitum a det along rilo kopi ma kisum ke joki pini man ilitum kache song sigere kache song ilitum ke hang boy is ilitum dara son ta ilitum la kuson si long kon bom claim bon bom bole dakta la ilitum non council kachari tum halang tum chatam tang tim nai bolo la son muna pa chok pinangi nang claim pinai posala ilitum claim pinang ke song nangi pola halang tum asia antong bang arti bang cepat dosa alang ilitum mang non itu lang na kuno tum ke claim yang pun dia song sebelum mereka Lapen song ingko raplia song akache song ki chun chereke KAC kachari pona song ja puatum ke claim ji aphan aning ki hang kabedera jok luputa akoi pipon
Anparta non resim kang tangke ora song atum sarkar pen lamdon kache tokalong sitami song ingko raplia song pen kache song pon paragraph hini pen sub paragraph dropsia bangke chetok pon bek nang jiputa kaching bai padupon bangso lamdon jongsi paragraph hini pen sub paragraph dropsia puthak chetok pon lo pulote KAAC along inkhoi kerai pong kwalam thangnat ka phirnang ji mate kamang hunang jason abelo puta lit song rong pharahin pen ningje pon News report Rosananse Karbi Anglong Live PMAYJ hemso puthak sodaga kangsai padupon veknang chipura US UKA mate usuka songatum KAAC CM tuliram rong hangaphan pinpuralu kapajirdam Vosik ni phai gora ke thom arni United Student of Karbi Anglong Tiripia Maya Tumpen Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hangaphan pinpuralu pajirdam US UKA mate usuka song atum kapajirdam apin pura lualong jasemet ke jongpon lake Karbi Anglong pen nijang Karbi Anglong pangrum pet rong rup atok anu ke doara ratuma phan kapaching thur ponje aphan block 3 sido lasila ke doan ablok alongta PMAYJ hemso kikim kerang ke chok chela pen kapatang pon pedera phuthak so daga kangsai padupon veknangji lapen ahemso phuthak block 3 si alongta saikhia tumsi adaido lasi prabjin pen ingsai pon veknangji kali pulote usuka song tiripia mayatum je song ponang kopusi so dak pen pachini pon सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना आसुनी अधीनत जो कार्बी आंगलर जी गृह निर्माण कर क्षेत्र बहुत व्यापक दुर्नीति व्यापक खेलिमेली इतिमध्ये आम लक्ष्य करूँ এই সন্দৰ্ভত আমি সৰজমিন তদন্ত কৰিছোঁ তদন্ত কৰাৰ পিছত আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যে যিটো বাঁহেৰে বনোৱা গৃহ ইতিমধ্যে আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ এই সন্দৰ্ভত আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ বিভাগীয় EM বা CM মহোদয়কো আমি এই সন্দৰ্ভত আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছোঁ বিভিন্ন মেমৰেণ্ডাম দিয়া আহিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নগ'ল আমি দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ অন্তত কিছু বিভাগীয় বিষয়াই তেওঁলোকে গাত লৰিৰ যাৰ ফলত তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিব তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই সন্দৰ্ভত আমি ৰাজহুৱা কৰিম তাৰপিছত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি অনাগত দিনবোৰত তেওঁলোকে যদি অতি শীঘ্ৰে এই যিটো PMAYJ গৃহ যিটো অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ আছে এইখিনি যদি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি ৰাজপৰৰ হাৱাৰ ke hat pen harsing rongpi Karbi Anglong Live Bogajan subdivision angkang Karbi Anglong pen Nagaland ahoy along kedo Lahorijan T state along le nangki thipu ompuing tipi akoi kipia puthak ahok kalipusi khatkhatia hawar kedo araratum lamklar gi pipon Kedamtang Vosik ni phain kora ECR ni Lahorijan Hotel Dream Sky along anarlo por phai hinia hud khatkhatia hawar kedo araratum chingrum si pherangkya mai phaponlo Herangke amay along molen teron kaninje ponatengke Lahorijan T state along lea hempubino ompuing tipilone mate pele khejelone kardagalam abilang athe labang solong leke KAAC ari dengsi dolang bonta ompuing tipia bangke nelong le puche krongsi kedamtang Vosik ne phai krener kep arni diphu along herangke amay ke phahut Simeon rongphar Thompson rong pilapen Bulet bepia tumke dalal lapen longli nangki thipu akoi nangki piponke angkur kabya lampusi lamkar chi pipon rengti Alang litum kaninje ponthua tengke krong plia tobar pen Lahorijan T state adak habiddo laso along leke hakko pen rong phara rong ban chiri pharo so se along ledo laso along le along si karbia rong ke sengji pura habit ke panasai ke dengpon puta lamkar pipon halapu ompuing tipilo ne pele khejelo ne Lahorijan T state along le abangke masapta papudam de mate sa arong ke doadim anke otam de puta klar dagalam paklar pon Bonta kamang hudun me alama bangke ompuing tipi pen pele kheje atum don suri ke thom sose keche aso mate Bangladesh atuma phan longle peksi hemrit kapachiki ma bangke jema tha thesi along le kali pinta chekrong dun pen amek kachepa thedun halapu along le kithi joga bangphu pele kheje aphan ke ajonerlo do de sang se ke klema bangke jema tha the puta lamklar kipiatu karbok padopon Lasi non Gotom Bosti adung krong plia tobar pen Lahorijan T state adak along le alongke hakko pen Karbiarong manapotsi puthot Karbiarong kachukim thujelong kapasik sak dundi de ja phanta kachuning ripa doponsi alangli ahem phupu kachekrong along le along anle ke klem chepachun ponchonon pusi molenterona hin pen pachini pon ke lake illegal encroach lake unceded kali every day see 10-15 houses ke every day lo lake majok pangla karjung la puson ta ave apen ajaha ka bangke
bagan jitu authority atum non alang ni tum jitu kachi pupu alang ni tum asuhi sitame ni tum tek kolong dolo apela solam nang tum sitame bisa sete dak dream sky hotel pen chenglok RBA pena tokan mo nang tum arjulo gulo te chini boje kumas ki chok mas ki chok chema masih longling jawab kami klaim masih kalima nang tum chini dako adon tin dar julo te alang to mane phange lisi kisam do mane Bihar pen wangko Bengal pen wangko mane Tripura pen wangko alang tum Dimapur train station nang sunko binung mesa nang ki sunlo la haya tum nang teknologi je rato ratama ijo juang bo masih next ani ahe mar japel lo la tum han phone direct advance la tum han contact dat isia nexus do ladak la so ahormu ki pa chun chun jitu pele keje amuni tadak do niltum labang chini pudaji lapen ke ompu kachi pu amuni sitame do jitu piliani niltum problem mangela je nilitum methang le nangachi humri ki wa mate nilitum ladak jitu kibir de la wrong ako ki pawir ve chuji phan nilitum ladak asai cheklem bom da bom bom nilitum han long le ve do bom manga turi tu nilitum han ke koi jota niki nilitum non ke klem Bokajan pen Ananterang, Karbi Anglong Live. Karlitang Shyama Prasad Mukherjee Ingdeng Trokebra Nerkep Karli ke chokarni pache tondonsi Korkanthi BJP Mondol Mohila Morcha tungta Samilang Sulapen Dhentagha rahi thialong kapangthi rasai kedengdun Korkanthi Mondol Mohila Committee tumpatir piponsi Dhentagha dapen Samilang soy hithialong kapangthi rasai kedengpon kapangthi rasai kedengpon hut Korkanthi BJP Mondol Committee amaipu doloi ingti lapen VDC amaipu khogen tiso tumta chetong dunsi kelangchari padodun BJP Mohila amaipu Mina Terangpi Kongchun Bangpi Basapi Rongpharpi atum ke Japon lin kapangthi rasai kedengpon hut penang an BJP klembang phiatum ta chetong dun ringti si kachirap chetu pidunlo Pinila bangso asai kedeng ponang ko aputhak Mohila amaipi Mina Terangpe hin pen kapachni pona tengke Shyama Prasad Mukherjee Karli Ingdeng Trokebra Nerkep apong ke chok arni pen pacheton dunsi Karbi Anglong District Mohila Morcha atum kapin khara tengpen Korkanthi constituency alongta Samilang Solapen Dhentagha rahi thialong kapangthi rasai dengpon loposi pachini pon Raswarat Bian along kambe klempon tengya sengsilitum District Committee Mohila Morcha ahin pen khada tengpen constituent sitting Mohila Morcha Mondol Mohila Morcha pastami bangso sai dengponai pini elitum Padmosat Pranor Prasad Mukherjee 68 tom langli Karlitang ang dengkechok lasi ilitum bojara long poi pistame rongro pistame ilitum kepangthi rasai dengponangi Puajeni sinitum Korkanthi Mondol Mohila Morcha ahin bamsami bangso sai dengpon lo Dong mukak pen semsing ingti Karbi Anglong Live Pinia da Abirta ke la ponsi kang toning lo dome thak me arni ke me